Israeli. Amaze kurumwandikira, alipofika wa mwami Israeli ngo arukubita amaso, mfalme wa Israeli alipoangalia kwa macho, aravuga ati ese umuntu ukoraga ngo ndi Imana, ntumye umuntu kumukizembe ndi Imana. Akasema mtu huyu nitamponya ukoma, mimi ni Mungu, nije uzukiza, mimi ndiye naponya. Ariko uyu muntu hari kintu anshakaho, lakini mtu huyu kuna dogo tu inamuhuzunisha. Ngibaza ngo ese ko duhaturirimba, anajiuliza je tukiimba, habana abantu baririmbye bagiye mu mwuka, tunaona watu wameimba na kuingia katika roho, habana ko baratambira Imana, tunaona watu wanamchezea Mungu. Kibaza, anajiswali, ese aba bantu bose, je watu hawa wote uko turi mu bushake bw'Imana, tuko katika mapenzi ya Mungu? Reka dusome mu Bami ba kabiri. Tasoma katika Waamuzi wa pili. Twumve pasiteri wasa dusomere mu Bami ba kabiri. Tusikia pastor tusomea ibice ni 5, sura ni 5 n'umurongo wa mbere, sura yake ya kwanza. Niyo sura gusa yonyine asoma, hiyo ndio sura tu atatusoma. Abami ba kabiri ibice ni 5 no ku murongo wa mbere 5 mstari wa 3. turasoma iyo sura imwe gusa. 5 no ku murongo wa mbere, Abami ba kabiri. Mambo ya Nyakati 5 mstari wa kwanza. Abami ba kabiri bice 5 n'umurongo wa mbere. Niyo verse imwe gusa dusoma yonyine. Bibiliya yavuze ngo Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri sebuja kandi umunyacubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Amen. Amen. Some Kiswahili nasema basi mtu fulani Naamani, mahinga hagurukaze hano bamuheze mikoro, tukisoma atapita. Basi mtu fulani Naamani, mkuu wa jeshi la mfalme wa Siria, alikuwa mwanaume mkuu mbele ya bwana wake, naye aliheshimiwa kwa sababu Yehova alikuwa amempa siri wokovu kupitia yeye. Na mwanaume huyo alikuwa ni mwanaume shujaa mwenye nguvu, ingawa alikuwa na ukoma. Amina. Amina. Haraka verse kindirimbo, kuna verse moja ya nyimbo kagize imisi mva kanzamwo, ambayo siku mingi kako ndani ya roho yake, naryama nkumva kandimwo, akilala najisi kwamba iko ndani yake, nagenda nkumva kandimwo, akitembea hivyo hivyo. Ariko nabandi muhaguruke twanga karimba mwanya mutoya, lakini pia wengine mtainuka, tutaimba. Imana ishimwe. Amen. Ubundi dushima Imana, mara tena tunashukuru Mungu kubwa magambo menshi twumva muri iri torero, kwa maneno mengi tunasikiza katika hii kanisa, indirimbo nishi, tunawasikia wimbo mingi, nubwo tuba twicaye hariya, hata kama wanakuwa wameketi mahali pale, ariko twumva imitima yachiguwe neza, lakini wanasikia roho zao zikiwa salama, tukumva turanezerewe, wanajihisi kwamba wamefurahi, tukumva tuguwe neza, wanajisikia kwamba ariko hari ikintu kiza kibabaza, lakini kuna jambo moja linahuzunisha. Jewe ngumva mu bugingo bwanje hari ikintu kimbabaje, na anasikia moyoni mwake ni jambo ambalo linamhuzunisha. Ngibaza ngo ese ko duhaturirimba, anajiuliza je tukiimba, habana abantu baririmbye bagiye mu mwuka, tunaona watu wameimba na kuingia katika roho, habana ko baratambira Imana, tunaona watu wanamchezea Mungu. Kibaza, anajiswali, ese aba bantu bose, je watu hawa wote uko turi mu bushake bw'Imana, tuko katika mapenzi ya Mungu? Kibaza ngo se turi mu bushake bw'Imana. Anajiuliza je tuko katika mapenzi ya Mungu? Ubundi dushimye Imana, tunashukuru Mungu tena kubondura mukecuru yagiriza iminsi arwaye, mzazi huyu amemaliza siku akiwa mgonjwa, ariko ku cyumweru twabonye aza gusenga, lakini Jumapili alikuja kukusanyika, no kuri kikindi yaje gusenga, na hata Jumapili hii amekuja kuomba. Dushimye Imana kuko yamugiriye neza, tunashukuru Mungu kwa kutendea mema. Aragenze adasenga ariko ngene kubera ibibazo by'umubiri, alikuwa na siku kadhaa kama ombi kwa sababu ya udhaifu wa mwili, ariko Imana yaramufashije, lakini Mungu amemsaidia akamlinda.
abagize ibibazo bose Imana yarabarinze. Wote waliopatana na shida Mungu aliwalinda. Turabona uriya muzee wundi yaragiye mu Rwanda nawe agira icyo Tunaona kibazo. mzazi pia alienda Rwanda naye akapatana shida hiyo. Ariko Imana iguma kurinda abantu bacu muri ritorero ryacu. Lakini Mungu akawalinda watu katika kanisa letu. Twareka kubishima Imana. Hatuwezi kuomba kumshukuru. Imana ishimwe. Amen. Reka tuje mu ijambo ry'Imana. Tutaingia mara moja katika neno la Mungu. Dusomye amagambo y'Imana. Tumeyasoma maneno ya Mungu muri kino gitabo cy'abami. katika kitabu cha Wafalme. Dusomye amakuru y'umugabo Naamani. Tumesoma maneno ya mwanaume huyu Naamani. Kandi murayaza amakuru ya Naamani. Na tena mnaijua historia yake. Naamani huyu ngo yari umukuru w'ingabo za Isiriya, alikuwa mkuu wa jeshi la Isiriya, kandi ngo yari umutoni kuri shebuja, na tena alikuwa mpendwa kwa kandi ngo yari umunyacyubahiro, na tena alikuwa mwenye heshima, kandi ngo yari umutegetsi, na tena alikuwa kiongozi, kandi ngo yari umunyamaboko, na tena alikuwa mwenye nguvu, kandi ngo yari intwari, na tena alikuwa shujaa. Ariko ibyo byose yari afite, lakini hayo yote ambayo alikuwa nayo, ariko ngo yari umubembe, lakini alikuwa na shida ya ukoma. Muzi ndwara y'ibibembe. Mnajua shida ya ukoma ama ugonjwa. Ariko ngo yari umubembe. Yeye alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Yari intwari. Alikuwa shujaa. Yari umutoni kwishebuja. Alikuwa mpendwa kwa kiongozi wake. Yari umugabo w'icubahiro. Alikuwa mwanaume mwenye heshima zake. Yari umutoni. Alikuwa anapendwa. Ariko ngo yari umubembe. Lakini alikuwa na ukoma. Ngo yagiraga amahuzu. Alikuwa na nguo yo gukuranwa buri gihe, ambazo za kubadilisha kila wakati. Yasoneshaga amakoti ngo akagera ha. Alikuwa na sonesha koti zinafika kwa kuko ngo yari umukuru w'ingabo, kwa maana alikuwa mkuu wa jeshi. Amasikoti iwe ngo ntibari bazi ko afite ibibembe. Na wote waliokuwa wanamlinda hawakuwa wanajua kwamba yeye ni mgonjwa wa ukoma. Ntibari bazi ngo ko afite ibibembe. Hawakuwa wanajua kwamba yeye ni mgonjwa wa ukoma. Ariko bukeye, lakini kesho yake ngo bagende baja Israeli. Wakaenda Israeli. Ngo bafata akana gakobwa gatoya. Wakamchukua binti msichana mdogo. Ngo barakazana kaja umukozi kwa Naamani. Wakamleta kawa mjakazi kwa Naamani. Kamaze gushika muzi ya Naamani kanze gukora imirimo kuko abakozi bazabikora. Alipofika kwa Naamani akaanza kufanya kazi kama ilivyo desturi ya wafanyakazi. Ngo bona ya mahuza hamesa ngo arimwe amarira gege. Alipokuwa anafua akapata nguo hizo zina uchafu. Asante. Ngo aravuga ngo, akasema ati uyu muntu arwaye ibibembe. Mtu huyu ana ukoma. Ako gakobwa ngo baraga ku Samaria. Binti huyo walikuwa wamemtoa Samaria. Kandi ngo karakana gatoya. Na tena alikuwa binti mdogo. Nono ngo kabwira nyirabuja. Na tena anaambia kiongozi wake, atubwire umugabo wawe, anamwambia ambie bwanako, ati yogende wacu Samaria, akienda kwetu Samaria, ati ari umuhanuzi, kunayo nabii uwo mukiza iriya ndwara y'ibibembe, ambaye anaweza mponya ugonjwa huo. Umugore aragenda, bibi akaenda abwira umugabo, akamwambia bwanake. Amaze kubwira umugabo, baada ya kumwambia bwanake, umugabo aragenda aja kubwira shebuja. Bwanake akaenda kumwambia kiongozi. Amaze kubwira shebuja, alipomwambia kiongozi wake, shebuja aramubwira ati ndakwandikira urwandiko ugende uje i Samaria. Naye akamwambia nitakuandikia waraka ukaenda uingie Samaria. Amwandikira urwandiko, aragenda rushira Israeli. Akamwandikia waraka akaipelekea Israeli. Amaze kurumwandikira, alipofika wa mwami Israeli ngo arukubita amaso. Mfalme wa Israeli alipoangalia kwa macho, aravuga ati ese umuntu ukoraga ngo ndi Imana, ntumye umuntu mukizembe ndi Imana. Akasema mtu huyu nitamponya ukoma, mimi ni Mungu. Nije uzukiza, mimi ndiye naponya. Ariko uyu muntu hari kintu anshakaho. Lakini mtu huyu kuna jambo analitaka. Abwira abantu ati nimurebe. Akaambia watu wa kwake atazameni. Hari uyu muntu ari cyanshakaho. Kuna mtu ambaye anataka kitu juu yangu. Uyu muntu arashaka kuntera. Kuna jambo anataka juu yangu. Haranohereza umuntu nabaye Imana ngo ndamukiza. Ananitumia mtu nimponye, mimi ni Mungu. Umuntu urwaye ibibembe, mtu ambaye amegonjeka ukoma, ngo ashishimura imyenda yiwe arayambura, akatoa vazi lake, agira ubwoba, akawa na uoga. Ariko akabaho umuhanuzi witwa Elisa. Lakini kulikuwa na nabii kwa jina la Elisa. Elisa ngo abwira umugabo w'Isiraheli. Elisa akamwambia mwanaume wa Israeli, aramubwira ati murekaze. Akamwambia chaneni naye akaje, kugira ngo azamenye ko mu Isiraheli hari umuhanuzi, ili ajue kwamba katika Israeli kunaye nabii. Nathani ngo aragenda. Nathani akaenda.
arashikashiki mu Israeli, akafika Israeli, ashikira kwa Elisa, akafika kwa nyumba ya Elisa. amaze gusika kwa Elisa, Alipofika kwa Elisa, Elisa ngo aramubwira ngo, Elisa akamnenea na kumwambia, ati mugende mumubwire ngo yinjiye muri Yorodani, nendeni mkamwambia ingie katika Yorodani. urugenzi rwa mbere yibiremo, Mara ya kwanza akajitumbukize, n'urwa kabiri, mara ya pili, n'urwa gatatu, na mara ya tatu, urwa kane, na mara ya nne, urwa gatanu, na mara ya tano, urwa gatandatu, na mara ya sita, ati urwa karindwi, mara ya saba, arakira ibibembe. atapona ukoma. Namani ngo ararakara, Naamani akakasirika, ngo agenda ararakara cyane. akakasirika sana. Naringize ngo, Nilikuwa niwaambie, naringize ngo arasohoka, nilikuwa nadhani atatoka atakambira Imana yiwe, akuja aombe Mungu wake, namara nkore ku mubiri gutya, baadaye niguze kwenye ngozi hivyo, ibibembe bikire, alafu ukoma upone. esi wacu Damasiko Je, kwetu Damasko ntihariho inzuzi nziza sikunayo mito mizuri ziruta Yorodani? ambayo ni nzuri hata kuliko Yorodani? Ati wacu hari uruzi rwitwa Bana, Kwetu kuna mto unaitwa Bana, n'urundi ngo ni Pafa, nengine inaitwa Pafa. ati zo zifite amazi meza cyane, Yote hayo na maji iyo mema, nibira muri ayo ntiyangiza. ningejitumbukiza kwa hayo yangeniponya. Ngo ararakara, Akakasirika, ngo yamagenda yarakaye cyane, akatembea akiwa amekasirika waza sana. kugera mu nzira, Alipoenda kufika kwa njia, amasikoti biwe hao ambao walikuwa wanamlinda wabatese wabaye guteda, wakamuuliza, je, kumeendaje kiongozi wetu? iya kubwira ibintu bikomeye, Angekwambia maneno makuu, ntiwabikoraga. ungeyatenda. Kwinjira gusa mu ruzi ugakira, Kujitumbukiza tu kwenye maji na unapona, none urarakaye, nawe unakasirika. ibyo bintu biragoye. Mambo hayo ni magumu. Namani ngo yumva arumvira, Naamani akasikia, yumvira bariga basikoti biwe, akasikia walinzi wake, ngo aragenda yinjira muri Yorodani urwa mbere, akaenda na kuingia katika Yorodani mara ya kwanza, urwa kabiri ngo arinjira agaruka ari kwa kundi, mara ya pili hivyo hivyo, urwa gatatu ngo arinjira asanga ari kwa kundi, mara ya tatu hakuna mabadiliko, urwa karindwi ngo yinjire, mara ya saba alipoingia ngo asanga umubiri we wose wahindutse nk'umwana, akapata mwili wake umebadilika. haleluya, Haleluya. asanga umubiri we ngo abaye, Amen. Akapata mwili wake umebadilika. Namani ngo araza, Naamani akaja, aza ngo kwa Elisa, akaja kwa Elisa. ngo yari yazanye ibintu byo kumuheza, Alikuwa amekuja na zawadi ya mbere ngo kumpa. aramubwira ati menya ko muri Israeli haba Imana, Akamwambia, la kwanza nimejua katika ati Israeli kuna ndahandi Mungu, haba Imana ni muri Israeli, hakuna pengine palipo na Mungu kama ati uyu munsi Israeli. ndabimenye, Siku ya leo nimejua. ati none ga ibi biguzi nguhaye. Kwa hivyo ndiyo hii zawadi nimekuletea. Elisa toya, Elisa akasema la. genda ujane ibiguzi byawe, Akasema, nenda na zawadi zako, genda ujane ibiguzi byawe, nenda na zawadi zako. wakize Umepona, umenye ko muri Israeli hariho Imana, umejua kwamba Israeli kuna Mungu. none ugende wakize muri Israeli hariho Imana. Kwa hivyo uende umepona, Israeli kuna Mungu. Namani agenda amenya ko muri Israeli Hamani ko Naamani akaenda kama amejua Amen. kwamba Namani Israeli. yinjiye muri Yorodani, Naamani aliingia katika Yorodani. icyaduha natwe tukinjira muri Yorodani. Heri nasi tuingie katika Yorodani. Wowe uri umugore w'umunyashubahiro, Unaweza kuwa mama mwenye heshima, ariko uri umubembe. lakini ukiwa mwenye ukoma. Wowe uri Amen. umugabo w'umunyashubahiro, Unaweza kuwa mwanaume mwenye heshima, ariko uri umunyamubembe. lakini ukiwa mwenye ukoma. Wowe uri umuririmbyi w'umutoni, Unaweza kuwa mwimbaji ufite mzuri, ijwi ryiza, hata ukiwa na sauti nzuri, ariko uri umubembe. lakini ukiwa mwenye ukoma. Wowe uri umunyashubahiro, kuri umubembe. Unaweza kuwa mwenye heshima, lakini wewe ni mwenye ukoma. Noba mvuga ubutumwa Biblia ngaturuka muri Mwanzo ngaruka muri Ufunuo, ariko ndi umunyabibembe. Naweza kuwa nazungumza Biblia kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, lakini mimi ni mwenye ukoma. Ariko ndi umunyabibembe. Naweza kuwa mwombaji, lakini mwenye ukoma. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki, Lakini lile nitawaambia, nimureke twinjire muri Yorodani. wacheni tuingie katika Yorodani. Yorodani ni umwami Yesu, Yorodani ni Yesu. nimwinjire mu maraso ya Yesu, Muingie katika damu la Yesu, maze murahumanuka, nanyi mtaweza kupona. abinjiye mu maraso ya Yesu Wote walioingia katika damu ya Yesu bazabahumanuka, wanapona, azahumanura, wanapata kupona. agakuraho biriya byaha byose. Damu ya Yesu inaondoa. Namani ari umubembe, Naamani alikuwa mwenye ariko ngo ukoma, yinjiye muri Yorodani arakira. lakini alipoingia katika Yorodani Mureke akapona. twinjire mu maraso ya Yesu, Wacheni tuingie katika damu ya Yesu, amaze dukire biriya bibembe dufite. nasi tutapona magonjwa Abantu tunayo. benshi bari mu itorero bafite ibibembe, Wengi wako katika kanisa na wako na ukoma. abantu benshi bari mu itorero rwose ariko ni abanyabibembe.
Wengi uko katika kanisa lakini ni wenye ukoma. Abantu n'abaririmbyi ariko ari abanyabibembe. Watu ni waimbaji lakini wenye ukoma. Bari mu gutera indirimbo abantu bose ukabona ko bagira batya. Wanaimba wimbo na unaona watu wananyosha mikono. Abanyabibembe. Lakini ndani yao wenye ukoma wapo. Ariko ijambo ryatubwiye ngo. Lakini neno limetuambia. Mureke twinjire muri Yorodani. Wacheni tuingie katika Yorodani. Kugira ngo duhumanuke. Ili tuweze kupona. Amaraso ya Yesu niyo azahumanura. Damu ya Yesu ndio inaponya. Niyo azahumanura akadukuraho ibyaha byose. Damu ya Yesu inaponya na kutoa dhambi zote. Mureke duhumanuke bene data. Wacheni tupate kupona mandugu. Mureke duhumanuke. Wacheni tupate kupona. Abantu benshi n'abanyabibembe barabemze. Watu wengi ni wenye ukoma. Ariko abanyabibembe bazabahinduka. Lakini wenye ukoma wanaweza pata kubadilika. Abanyabibembe bazabahinduka. Wenye ukoma wanaweza pata kubadilika. Amen. Naamani ngo yari umutoni. Naamani alikuwa mpendwa Imbere ya shebuja. mbele ya bwana wake. Ariko ngo ari umubembe. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Yari umutoni. Alikuwa mtu mpendwa lakini mwenye ukoma. Yaramwizeye. Alikuwa kuaminiwa. Ariko ari umunyabibembe. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Yoba wizewe n'itorero ari kuri umunyabibembe. Unaweza kuaminiwa na kanisa lakini wewe ni mwenye ukoma. Muragira ngo ihugiza nigarizo tugeza mu bwami bw'Imana. Mnadhani sauti nzuri ndiyo itatufikisha ufalme wa Mungu. Mungu. Hawuririmba abantu bakanezerwa ari kuri umunyabibembe. Mnaimba watu wanafurahia lakini nyinyi wenye ukoma. Naamani yari umutoni imbere y'umwami. Naamani alikuwa mpendwa mbele ya mfalme. Ariko yari umubembe. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Ariko yari umubembe. Alikuwa mwenye ukoma. Aho ndiho buri umubembe. Unaweza kuwa wewe ni mwenye ukoma. Naamani yari umunyashubahiro. Naamani alikuwa mwenye heshima. Aho ndiho bari umunyashubahiro. Unaweza kuwa wewe ni mwenye heshima. Ariko uri umunyabibembe. Lakini wewe ni mwenye ukoma. Naamani yari umutoni. Naamani alikuwa mpendwa. Ndiho butoni mu rusengero. Unaweza kuwa unapendwa katika kanisa. Ariko uri umunyabibembe. Lakini wewe ni mwenye ukoma. Abana ntimumenye ibibembe byari byo. Watoto maybe hawezi ibibembe bigereranywa n'ibyaha. Ukoma unafananishwa na dhambi. Ibibembe bigereranywa n'ibyaha. Ukoma unafananishwa na dhambi. Ibyaha abantu bakora. Dhambi ambazo watu wanazitenda. Ibyaha imbere y'Imana uri umunyabibembe. Ukitenda dhambi mbele ya Mungu wewe ni mwenye ukoma. Ariko winjiye muri Yorodani. Lakini ukiingia katika Yorodani urahumanuka. Unapata kupona. Mureke twinjire mu maraso ya Yesu. Wacheni tuingie katika damu ya Yesu. Twinjire mu maraso ya Yesu. Tuingie katika damu ya Yesu. Amaze duhumanuke. Nasi tupate kupona. Amen. Bene data, Yorodani irahari. Enyi mandugu, Yorodani ipo. Yorodani irahari. Yorodani ipo. Ariko abantu bari mukanga kwinjira muri Yorodani. Lakini watu wanakataa kuingia katika Yorodani. Abantu bagakibirana bakanga kwinjira muri Yorodani. Watu wanakimbiliana wanakataa kuingia katika Yorodani. Naamani baramubwira ati injira muri Yorodani. Naamani akamwambia ingia katika Yorodani. Agenda yarakaye. Akaenda kama amekasirika. Ariko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira lakini neno la Mungu linatuambiaje? Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo iki ni kibi. Neno la Mungu limetuambia hili ni baya. Bakagenda barakaye. Watu wanaenda wakiwa wamekasirika. Ariko Jehanamu irabarinze. Lakini Jehanamu inawangoja. Jehanamu irabarinze. Lakini Jehanamu inawangoja. Ariko niba dushaka kuva muri Jehanamu. Lakini kama tunataka kutoka katika Jehanamu. Dushaka guhunga Jehanamu. Kama tunataka kukimbia Jehanamu. Mureke twinjire muri Yorodani. Ili tuweze kuingia katika Yorodani. Turavamwa twahumanutse. Ili tuweze kupona. Amaze mu mitima yacu. Alafu roho zetu. Haleluya. Haleluya. Icyadwa ngo twinjire muri Yorodani bene data. Heri tuingie katika Yorodani mandugu. Icyadwa ngo twinjire muri Yorodani. Heri tuingie katika Yorodani. Kugira ngo duhumanuke. Ili tuweze kupona. Dukore ubushake bw'Imana. Na tufanye mapenzi ya Mungu. Muzi Naamani ukundi yage yarakaye. Mnajua namna Naamani alienda akiwa amekasirika. Ariko bakamugira inama akemera. Lakini wakamshauri akakubali. Ariko abakristo benshi bari mu kugirwa inama ntibemere. Lakini wakristo wengi wanashauriwa na wakubali. Bari mu kugirwa Imana inama ntibemere. Wanashauriwa na wakubali. Yeme ni mureke duhunge Jehanamu. Enyi wacheni tukimbilie Jehanamu. Ni mureke duhunge Jehanamu. Wacha tukimbie tutoke kwa Jehanamu. Twinjire muri Yorodani. Na tuingie katika Yorodani. Amaze duhunge Jehanamu. Alafu tukimbilie Jehanamu tuitoke. Amen. Abandi bamaze kwinjira mu maraso ya Yesu. Watu wakiingia katika damu ya Yesu. Basa bahinduka bene data. Wanabadilika. Ariko umuntu ari mu kureba. Lakini mtu anatazama. Habona abantu batarahindutse ugeza n'ubu.
anapata watu hawajabadilika hata sasa. Nimukubona gusa n'ubugenge bamwe, Unapata wengine tu ni abandi talanta, kabona n'ubuto, wengine unaona tu ni kwa sababu ya ariko udogo, batarahindutse. lakini hawajabadilika. Ese umutima wawe, Je, roho yako? baza umutima wawe nanje umutima, baza umutima wanje. Uliza roho yako nami niulize roho yangu. Ni kutazi Nini haulijui? icyaha cyose hakorwa kizi, Dhambi zote uzitendazo nanje unazijua, shomangora ndakizi. nami nizitendazo nazijua. Ese umutima wawe ndacaho kubwira. Je, roho yako hakuna lili nakwambia? Abantu bari mukuza gukora ibyaha, Watu wanatenda dhambi, ariko umutima ukakubwira ngo ikibi kibi, lakini roho inakwambia hili ni mbaya, ariko abantu bakanga bakabikora. lakini watu wanakatana wanafanya. Bene data, Enyi mandugu, kitama muhunga Yorodani, kwa nini mnakimbia Yorodani? kandi Yorodani hari, Na tena Yorodani ipo, umwami Yesu arahari, mfalme Yesu yupo, amaraso ya Yesu arahari, damu yake iko, amaraso ya Yesu arahari. damu ya Yesu iko. Iyo ataza kuba amaraso ya Yesu, Kama siyo damu ya Yesu, uwo bibaza uburi hehe mba ndi heye. sasa ungekuwa wapi? Ariko amaraso ya Yesu aho yadukuye, Lakini damu ya Yesu ilipotutoa, uzawibuka amaraso ya Yesu aho yadukuye. kumbuka damu ya Yesu ilitutoa wapi? Amaraso ya Yesu yadukuye. Damu ya Yesu ilitutoa wapi? Abantu bagagenda bafurode ba, Watu wanaenda wakifanya dhambi za kisiri, abantu bagakora ku gatabi, watu wanaguza kwenye sigara ngo ariko ndawuhaye mbona, na wanasema hakuna yoyote nionaye. bagakora ku kayoga ngo ndawuhaye mbona. Watu wanakunywa pombe wanasema hakuna Garuka nionaye. winjiye muri Yorodani, Rudi uingie katika Yorodani. abantu bari mu gusambana ngo ndawuhaye mbona, Watu wanafanya usherati hakuna abantu bari nionaye. mu kwiba ngo ndawuhaye mbona, Watu wanaiba hakuna abantu nionaye. bakaroga ngo ndawuhaye mbona. Watu wanafanya uchawi hakuna Ariko nionaye. muri ibyo, Lakini toka kwa hayo, reka twinjire muri Yorodani. ingia katika Yorodani. Yorodani irahari, Yorodani ipo. iyataba amaraso ya Yesu, iyataba amaraso ya Yesu, iyataba amaraso ya Yesu, iyataba amaraso ya Yesu. Jehanamu yari kubiyanje, nimureke duhunga jehanamu. Wacheni tukimbilie kutoka jehanamu. Ariko turayihungira hehe? Lakini tunakimbia tukienda wapi? Turayihungira muri Yesu. Tunakimbilia katika Yesu. Nimureke tuyihungire muri Yesu bene Wacheni data. tuikimbilie katika Yesu. Yewe bene data, Enyi mandugu, nimuve mu byaha murimo, tokeni kwenye dhambi. mureke dukurikire umwami Yesu. Acheni tufuate mfalme Yesu. Mureke dukurikire umwami Yesu. Wacheni tufuate mfalme Yesu. Niwe twasanze Ndiye tuliyefuata. igihe twamwemeye, Wakati tulimkubali, twavuye mu bibi. tulitoka katika mabaya. Muza mwumva Pastor Mutabazi ko atubwira, Mnasikiliza Pastor Mtawazi vile anatuambia. azatubwira ngo iyo yarari, Anatuambia pale ambapo alikuwa. nawe niyo waruri, Nawe kule ulikokuwa. naje niyo narindi. Nami pale nilipokuwa. Ariko twamaze kwinjira mu maraso ya Yesu, Lakini tumeshaingia katika damu ya ibyo Yesu. byose twarabisize, Yale yote tumeiacha kwinjira mu maraso ya na Yesu. tumeingia katika damu ya Ariko Yesu. abandi benshi baracabirimo. Lakini wengi wako ndani. Nimubife ngo bene data, Tokeni kwa hayo mandugu. nimuve muri ibyo ngibyo, Tokeni kwa yote mliomo. amaze dusanga umwami Alafu wacu. tumikimbilie mfalme Umwami wetu. araturinze, Mfalme anatungoja. umwami kora guhamagara. Mfalme anatuita. Ese baracyakurebera he? Je, wanakutazamia wapi? Ese bagushaka ubu gushakira he? Je, wote wanaweza kutafuta na kutafutia wapi? Abo gushaka bo gushakira he? Wale ambao wanaweza kutafuta wanaweza kutafutia wapi? Israeli kuna nabii wa Mungu. Nimuve muri ibyo ngibyo, Tokeni kwa hayo. baza bamenya hano ko hariho abahanuzi, Na wajue kwamba mahali hapa kuna manabii. kandi n'ubundi abahanuzi birahari. Na tena manabii wako. Abantu benshi ko barakora ibyaha bakagira ngo ntibazwi. Watu wanafanya dhambi wanadhani hawajui. Imana kwiravuga, Mungu anazungumza. abantu benshi bazi ngo Imana ntizivuga. Watu wengi wanadhani Mungu Abantu ko haongei. barakora ibyaha, Watu wanatenda dhambi ariko bakagira ngo ntibazwi. na wanadhani Mungu hawajui. Nimba utabaza basenga barakumva, Kama hawajui wanaomba ariko va wanawajua. muri ibyo, Lakini toka kwa injira hayo. muri Yorodani, Ingia katika injira muri Yorodani. Yorodani, Ingia katika Yorodani. maze duhinduke. Baadaye tunaweza kubadilika. Alafu tuingie Amen. katika damu ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Amen. Yesu. Tuingie katika damu ya Yesu. Maze dukire. Alafu tupone. Dukire dusanga umwami. Tupone tufuate Yesu Kristo. Dusanga umwami Yesu. Wacheni tukimbilie Yesu. Baraduhamagara bene data, Anatuita. ngo nimuve mwami. Anasema tokeni mlikoenda. Ariko ko baragira ngo Imana ntiyayivuga. Lakini mnadhani Mungu haongei.
nimba itakuvugiramo kiravugiramo, kama izungumzi ndani yako inazungumzia kwa mwingine, kiravuga ko ibyaha bihabikorwa, inasema kwamba dhambi zinatendwa. Jambo ry'Imana rimo kuvuga buri munsi, neno la Mungu linazungumziwa kila siku. Ukumundi mugoroba turabatubwira indi jambo ry'Imana, jioni pia tutazungumza neno la Mungu, ariko abantu ndaguhinduka na kumwe, lakini watu hawabadiliki kamwe. ese bene data iyo muhindutse, Jema ndugu, si mbadilike, nimureke duhinduke, badilikeni, nimureke duhinduke, badilikeni, nimureke duhinduke, tuve mu byaha, badilikeni, tutoke kwa dhambi. ibyaha ntaco bimaze, Dhambi hazina faida, ariko igifite umumaro nukuja kuri Yesu, lakini kilicho na maana ni kwenda kwa Yesu, tukazahabwa ubugingo buhoraho, na tutaridhiwa ufalme wa milele, tukazahabwa ubugingo buhoraho, tutapewa uhai wa milele, tukazoja kwicarana na Yesu, na tutaketi na Yesu, tukazoja kwicarana na Yesu, tutaketi na Yesu, tukabana na Yesu na iteka. tutaishi naye milele Icyo nicyo daima. Yesu yaduhamagariye, Hilo ndilo Yesu alituita. twavuye mu byaha, Tumetoka kwenye dhambi amaze twinjira mu bugingo, tukaingia katika ariko uhai, gita abantu babakimirana basubirayo. lakini watu wanakimbia wakirudi. Uri umuririmbyi ariko uri umubembe, Wewe ni mwimbaji mwenye ukoma, uhaye ukora ibyo ngibyo uri umubembe. unatenda hayo ukiwa mwenye ukoma. Isuzume mwene data, Jitazame, bangu wisuzuma niba nta bibembe ufite. jitazame. Niba ufite ibibembe, Kama una ukoma, injira muri Yorodani, ingia katika Yorodani, injira muri Yorodani, ingia katika Yorodani, injira muri Yorodani, ingia katika Yorodani, amazuru akira. nawe utapata kupona. Naamani uwo munsi yage yakize, Naamani siku hiyo alienda kama agenda amepona, ashima Imana ya Isiraheli. akaenda kashukuru Mungu wa Iyo Israeli. wihaniye nawe umukristo yihaniye, Ukitubu, Mkristo ambaye iyo umetubu, umukristo yihaniye, ukiwa ni Mkristo umetubu, ijuru rizarinezerwa, mbingu inafurahi, ijuru rizarinezerwa. mbingu inafurahi. Ariko abantu bari mu gutinya kwihana, Lakini watu wanachelewa kutubu, abantu bari mu gutinya kwihana muri kino watu gihe. wanachelewa kutubu. Ese impamvu ni kimwe gutinya kwihana? Sababu ni gani? Ese n'upfu uzajahe? Je, ukifa utenda wapi? Nuhamagarwa uzajahe? Ukiitwa utenda wapi? Bene data, Mandugu, yemwe bana bacu, enyi wana wetu, yemwe rubyiruko rwacu, enyi vijana wetu, yemwe bagore bacu, enyi wanawake, yemwe bagabo bacu, enyi wanaume, tuve mu byo twagiyemo, tutoke kwa yote tulioingia, tumere nka Naamani. tuwe kama Naamani. Naamani yinjiye muri Yorodani arahumanuka, Naamani aliingia katika Yorodani na kuko yari akapona, umunyabibembe. kwa kuwa alikuwa mwenye ukoma. Natwe nitwinjira mu maraso ya Yesu, Nasi tukiingia katika damu ya Yesu turahumanuka ibyo dufite byose. tutapona yote tuliyokuwa Ariko nayo, gani ukwihana, lakini ni kutubu. ariko abakristo badatura batihana. Bene data, Wakristo wanakaa bila kutubu, babaho batihana. wanakaa bila kutubu. Uko nta byaha mufite, Je, hamuna dhambi? ntibiri mu kurara bicika. Zinatendwa kila siku, Abantu ndi bari mu kurara bagenda ijoro, watu wanalala wakitembea usiku. turi mu kugira ifitina ry'umwana w'uwundi, Mtu anakuwa na fitina ya mtoto turi mu kugira mwingine, ishari ry'umwana w'uwundi. unakuwa na wivu ya mtoto Ni mwingine. kuko utokwihana. Kwa nini utubu? Abanyabyaha ntibazaja mu ijuru, Wenye dhambi hawataingia katika abakora ibyaha mbingu. bose ntibazaja mu ijuru. Watu watendayo dhambi hawataingia Yesu abakora mbingu, ubushake bw'Imana. ila tu watendayo mapenzi ya Mungu. Ijambo ry'Imana riri mu kuduhonya buri munsi, Neno la Mungu linatuonya kila siku, rikatubwira ngo iki ni kibi, natuambia hili ni mbaya, ariko abantu bakanga ntibumve. lakini watu wanakataa Ariko wasikie. jehanamu irabarinze, Lakini jehanamu inawaongoza, jehanamu irabarinze. jehanamu inawaongoza. Ahandi bazoza bazaja muri jehanamu, Hakuna pengine watenda ni aho jehanamu, bazahekengera imva z'amenyo, mahali ambapo aho wataumia, bazaririra iteka ryose. mahali watalia kila siku. Ariko bakora ubushake bw'Imana, Lakini wote watendayo mapenzi ya Mungu, abahari bakora ubushake wote bw'Imana, watendayo mapenzi ya Mungu bazicarana n'Imana iteka ryose. wataketi na Mungu milele, Bahaye baririmba indirimbo zishize, na wataimba nyimbo za shukrani. Ese bene data, ntimukunze kuzaja mu ijuru, Je, mandugu, hampendi kwenda mbinguni? ntimukunze kuzaja mu ijuru. Hampendi kuelekea mbinguni? Ijuru Imana yariduhaye ni iryacu, Mbingu Mungu alitupa ni letu, ariko nitwe tuzaryibuza twenyine. lakini tutajikataza wenyewe. Numvishije umusore umwe avuga Nimesikia kijana mmoja akisema, ngo ese abapasiteri boza birirwa hano ngo ntibozabona abantu. akisema wachungaji wakishinda hapa hawezi pata watu. Ese muyobozi w'abapasiteri baba, Je, mnashindwa mahali wachungaji wanaishi? nuwo hirirwa ntabo yobona. Hata yule anashinda hapa hawezi pata. Nta byaha mufite, Je, hamna dhambi? nuwo hirirwa ntawe yobona. Hata yule anaweza shinda hawezi pata, Ariko ko murahisha ubugome, lakini mnaficha ubaya,
ko murahisha ubugome, mnaficha ubaya, urahisha ikintu kizakwica, mnaficha lile ambalo litakuua, uzuhisha ikintu kizakwica, unaficha lile ambalo litakuua. ariko nimureke tukivemo, Lakini acheni tutoke, tuve muri biriya bintu, tutoke kwa hayo. biriya bintu ni bibi, Hayo ni mabaya, tuve mu byaha bene tutoke data. kwenye dhambi. Namani ngo yatuyeho Naamani alikuwa hapo, batazi ko ari umunyabibembe. kama wajui kwamba yeye ni mwenye Abantu ukoma. benshi batuye mu rusengero ariko ntituzi kuri umunyabibembe, Watu wengi wanaishi kwa kanisa lakini ariko Imana izi hawajulikani. kuri umunyabibembe. Lakini Mungu anakujua, Imana irakuzi, Mungu anakujua, Imana iranzi. Mungu ananijua. Nta wundi uzi umutima wanje, Hakuna mwingine aijua roho yako. Imana irawuzi. Mungu anaijua, Nawe Imana izi uwawe, nawe Mungu anajua yako. nubwo duha twihisha gutya, Hata kama tunajificha, ariko Imana iratuzi. Mungu anatujua. None se kucecetse, Je, kama umenyamaza? ariko Namani Lakini Naamani yemeye inama, alikubali ushauri. ngo yemere inama, Alipokubali ushauri, yinjira muri Yorodani. akaingia katika Yinjira muri Yorodani arakira. akaingia katika Yordani na akapona. Nimwemere ijambo ry'Imana ko rihari Pokeeni tubwira. neno la Mungu vile linatuambia. Uyu ni umuburo uhawe tubwira Hii ni ushauri ambao tunaambiwa kugira ngo twumve ijambo ili ry'Imana, tusikize neno la Mungu, amaze ijambo ry'Imana alafu neno la Mungu riduhindure, litubadilishe, natwe twinjiye mu maraso ya Yesu nasi tuingie katika damu ya kugira ngo Yesu dukire ibyaha byacu, ili tuponye dhambi zetu, amaze tuzoje mu bwami bw'Imana, alafu tuingie katika ufalme wa mbingu, tuzoje kubana n'Imana, tuende kuishi katika na tuzoje Mungu, kwicarana n'Imana, tuende kuketi na Mungu, tuzabane n'Imana, alafu tutaishi na Mungu, tuzicarane n'umwami wacu, tutaketi na mfalme wetu, tuzaririmbane n'Imana yacu, tutaketi na mfalme wetu, tuzishimane n'Imana yacu, tutafurahi tukimba pamoja nk'uko naye twishima hano. kama hivi. Ariko risebere data, Lakini mandugu, nituguma gukora ibidakwiye, lakini tukiendelea kutenda maovu, tukaguma mu bibi, tunaendelea kuishi kwa mabaya, tugakomeza gukora ibibi, tunaendelea kutenda mabaya, tuzaja hehe? tutaenda wapi? Tuzaja hehe? Tutaenda wapi? Tuzaja hehe? Tutaenda wapi? Nukuri uzureba umutima wawe, Ukumbuke roho yako ube nk'uwibaza ngo ese sinoba ndi umunyabibembe, na useme, je, sinaweza kuwa mimi mwenye ukoma? sinoba mfite ibyaha mu bugingo bwanje n'imitsi, Naweza kuwa mwenye dhambi ndani ya maisha yangu? sinoba ndi umunyabyaha imbere y'amaso y'Imana? Naweza kuwa mwenye dhambi mbele ya macho ya Mungu? Wisuzume naje nisuzume, Jitazame, nijitazame, kugira ngo umwami Yesu ili mfalme Yesu abone ko turi mu bushake bw'Imana, aone kwamba tuko katika mapenzi ya ko Mungu, duha tugendera mu bushake bw'Imana. ili tunatembea katika mapenzi ya Ariko Mungu. abantu benshi batuye mu rusengero Lakini watu wengi wanaishi katika kanisa ari abanyabibembe, na ni wenye ukoma. abantu benshi batuye mu rusengero ari abanyabibembe, Watu wengi kwa kanisa ni wenye ukoma, ariko ijwi ryiza ndirizakujana mu ijuru, lakini sauti nzuri haikupeleki mbinguni. ariko kuba umutoni ndizabijana mu ijuru, Lakini kuwa mpendwa kuba haitakupeleka mbinguni. umunyashubahiro ndibizakujana mu ijuru. Kuwa mwenye heshima haitakupeleka